Después del incidente de quema na Flamingo Upper Calarian anoche, enseguida se kalayat el alegasyon kay Baca Nobaya intencionalmente ya quema con el mga cacerías na lugar. Después yaman issue según el Sinunuk Homeowners Association Incorporated notice to vacate con el mga residentes na lugar. Pero durante el press briefing na City Hall en antes aga, ya hace claro el City Fire Marshal Fire Chief Inspector Clint Cha kay hindi pa sila pwede konsidera con el ángulo de arson na insidente de quema. Asungun kun Cha, no hay pa sila taagara mga prueba que puede habla kay intencionalmente ya quema con el mga cacerías na lugar. Until otherwise, tiene sila witnesses, tiene sila subject person. That's the time that we can investigate the matter. But as of this time, there are purely hearsays and allegations. Si Cha ay ablata continua pa sila investiga con el causa del quema. Temporariamente ta esta ahora al mga víctima na covered court allí na Flamingo Upper Calarian. Asungun con el jefe del City Social Welfare and Development Office Maria Socorro Rojas, ya podía sila dale el initial asistencia con el mga víctima. Ay koordina pa según el di su oficina na CDRRMO para establece mga portalets allí na covered court. As far as the City Social Welfare and Development Office is concerned, pwede gani kita responde por medio del informasyon ko sa tasusede gani na Flamingo. So we were able to provide them initially aquel grande gani trapal because they are now staying or occupying el covered court on the El Flamingo. So we also provided them with mats for those who have babies or children para at least to make them more comfortable. Base na record del bumbero, más o menos 50 mga cacerías el ya quema durante el incidente y más o menos 100 mga familia el ya queda víctima. Pero si Rojas ya habla ay finaliza pa sila con el lista del mga víctima del incidente. Ay man issue según con estos access card aber para poder sila beneficia con el mga ayuda estaba na gobierno lokal. Mientras tanto, apelo del alcaldesa Maria Isabel Climaco Salazar con aquellos quien quiere donar cosa para con el mga víctima, amo para llevar con este derecho na barangay de Calarian. El de con todo joven víctima, ya puede kita pone un mes bata mujer que tan breastfeed pa con el nana hasta este tiempo y aquellos que quiere darle la asistencia, favor, dale lang directamente na barangay. Taki el presente del diaton jefe del Bureau of Fire, Sir Clint, and the team, thank you very much. We were expecting a worse situation, but nonetheless, the conflagration lasted mas y menos within 2 to 3 hours. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.